لازني وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى صاحب المولى الأدي والعلم حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأذقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي وعليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأذقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه. أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعمده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالعدل وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحبانا صلى الله عليه. صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مشفع صنى وحبانا صلى الله عليه. وعليك الأتحار معنى سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصحاب لولاء وانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا الهادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضى له النشوانا صلى الله عليه. أين المحبين الذي عليه بز نفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا بإن تعس وازحب رانا صلى الله عليه. فاحتجت الأرض تشتاق اللقاء وتحن تسأل الرب الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سر المشفع وارح في الهدانا صلى الله عليه. وانظر إلى أصابع طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجنانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعطنوني فعدني حرام ولا تعطنوني فعدني حرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعطنوني فعدني حرام ولا تعطنوني فعدني حرام تعلم حكايا وروح يا حمام تعلم حكايا وروح يا حمام سكرت بخبري الحوى والغرام سكرت بخبري الحوى والغرام دعوني دعوني نادي حبيبي ولا تعطنوني فعدني خرام ولا تعطنوني فعدني
تعلمه كيا وروح يا حمام تعلمه كيا وروح يا حمام سكرت بقبري الحوى والغرام سكرت بخبري الحوى والغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعتنوني فعدني حرام ولا تعتنوني فعدني حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذوق يغضانا وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار موصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إن شانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا
الهجرة ليلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الدار فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الدار فهو عمادي بأجمل معادي نبينا طه
المختار هي الهادي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تؤتى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه ولسوف يؤتيك فترضى جل من مؤت تقاصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه بالله كر الذكر واسم محمد كيما تزيه عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم.
خذوني وإياكم أحج بيت الله وانظر النبي معكم فتهنن فتهنن وامحو عني ما بدا كل نور من ثنا خير الخير خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف خضار وفؤادي قد بدا بادي ضلال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بكر فضلي وتجعدني جدني بوصلي قبل المنية يا بكر فضلي وتجعدني جندني بوصلي قبل المنية جدني بوصلي قبل المنية خير البرية نظر
إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المرحج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب معترفا قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا من بحار العضل معترفا من بحار الغدل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المرحج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى أعزز بذلك شانا
واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كسات أصنام شركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع
بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مطمع يا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طاليا وختيم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تشاء من له الحسن تجمع أحمد قرى وآله وصحب ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Hadirin sahabat Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islamnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kuliah duha pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para keluarganya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 29 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2024 Miladiah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Iman yang akan menyampaikan nasihatnya dengan tema keutamaan duduk di majelis ilmu. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi syarril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kami beritahukan kepada sahabat Irma bahwasannya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ahwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kertas lembar, dan bagi ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan pertanyaannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Iman. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diperjumpakan kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka mensyukuri nikmat sehat, nikmat usia, nikmat waktu yang Allah titipkan kepada kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melebihi daripada nikmat taufik. Taufik adalah ketika seorang hamba diberikan hadiah oleh Allah berupa ketaatan. Dan dari sekian banyak ketaatan-ketaatan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita dipilih oleh Allah menjadi seorang penuntut ilmu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu didapatkan oleh Rasulullah dua halaqah sahabat. Sebagian sahabat halaqah dalam keadaan majelis zikir, membaca kalimat-kalimat zikir. Lalu satu lagi dilihat oleh Rasulullah halaqah sahabat sedang membahas ilmu, tentang ilmu-ilmu syariat. Maka kata Rasulullah, aku lebih menyukai halaqah-halaqah yang membahas masalah ilmu daripada majelis-majelis yang menyebutkan zikir. Dua-duanya bagus. Ini bukan perbandingan antara jelek dan buruk, jelek dan baik, tapi yang baik dengan yang lebih baik. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah lebih menyukai majelis ilmu daripada majelis-majelis yang di situ diungkapkan zikir-zikir asma Allah? Karena ketika kita belajar ilmu, kita akan mengetahui intisari atau sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya daripada syarat-syarat ibadat yang kita lakukan. Macam misal kita mengucap la ilaha illallah. Zikir itu banyak, ada la ilaha illallah, ada astaghfirullah, ada subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada lagi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, banyak. Nah, dari zikir-zikir ini
walaupun sebanyak idak kita baca, tapi ketika di dalam hati terlintas niat riak atau ujub, merasa lebih banyak, ya, berapa banyak ibadat-ibadat itu terkadang ketika kebanyakan malah justru nyemele yang punya ibadat. Ujian orang-orang yang taat itu adalah ketika dia merasa lebih bagus, gitu, ya, lebih bagus. Nah, ketika disitulah ujian orang-orang yang taat itu ketika dia merasa lebih bagus dari orang lain. Ibnu Athaillah mengatakan, maksiatun awrathat dhullan waftiqar afdalu min ta'atin awrathat izzan wastikbaron. Ibadat yang terlampau banyak lalu menimbulkan rasa lebih suci dari orang lain, itu lebih buruk di sisi Allah, ya, daripada kemaksiatan yang ketika maksiat itu terjadi lalu kita merasa wong yang paling hina di antara orang-orang yang lain. Nah, bisa jadi maksiat yang sedang dilakukan itu adalah cara Allah untuk merendahkan hati kita, biar kita ini merasa tidak masuk lebih bagus. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sibuk banyak ibadat tapi tidak mengetahui syarat sahnya, macam ini alhamdulillah adik-adik belajar Sapina, ya, sama Habib Fadil. Taklim tak tadi? Taklim. Agak cepat beliau pergi hall, ya. Nah, paham Ustaz nak pergi juga sebenarnya. Ya, ala kulli hal. Her galau di sana, her di sini, her. Walhasil inti taklim, inti belajar, inti akan tahu. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Sama tak kira-kira orang yang paham dengan tidak? Tidak sama. Orang yang paham akan lebih dekat kepada takwa. Orang yang tidak paham akan lebih dekat dengan kefasikan. Ketika sifat fasik ini timbul di antara kebodohan dan kepemahaman, paham taat, tidak paham maksiat. Maksiat disebut dengan fasikin, orang-orang yang rusak, otaknya rusak gara-gara maksiat. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina ya'lamun. Afaman kana mu'minan kana fasikan la yastawun. Sama tidak aja wong yang fasik dengan yang taat? Tidak. Nah, fasik ini timbul gara-gara kebodohan. Nah, itulah manfaat inti taklim, manfaat inti belajar. Inti akan tahu ada orang sholat dulu, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu dijelaskan dulu, Imam Abdul Haddad mengisahkan ada orang dia puluhan tahun ibadat di suatu tempat yang menyembunyikan dari dirinya dari orang-orang banyak, ibadat begawinya puluhan tahun. Lalu suatu ketika dia ini didatangi oleh adiknya untuk berkunjung ke tempat ibadat dia. Dia di tempat itu dia nyaman, dia ibadat terus tanpa melihat maksiat sedikit pun. Lalu ketika adiknya datang, didapatkannya ini laki-laki punya tikus di lehernya. Tikus ini ada di lehernya, diinjuknya tali. Maka adiknya bertanya, wahai kakakku, tikus yang kau ikat kering di lehermu itu untuk apa? Oh, ini tikus izinnya kesian, jadi takut dia telantar, ku ikatkan di sini. Lalu adiknya nanya, apakah ketika sholat itu digawak di situlah? Yo, ku selempangkan ke belakang aja dia. Apakah kakak tidak tahu, katanya, ketika kita sholat membawa bangkai tidak sah. Ini ada dua versi, ngatakan ada sebagian mengatakan tikus yang dikalungkan, ada lagi sikok lagi mengatakan ini kakaknya punya keledai. Lalu kakaknya nanya, adiknya nanya, wahai kakakku, apakah fungsi keledai ini disembelih tidak diinjuk makan? Mungkin nak dibuat apa misalnya? Sapi, bukan keledai, maaf, sapi. Lalu ditanya oleh adiknya, kakaknya menjawab, wahai adikku, sapi ini adalah kebutuhan syahwatku, katanya. Ketika birahi kepada perempuan sampai pada puncaknya, maka aku tidak perlu berzina, tinggal aku mendekati sapi ini tadi. Lalu adiknya mengatakan, apakah tidak tahu, katanya, walaupun zina walaupun bersetubuh itu dengan hewan itu tetap hukumnya
zina, bahkan lebih besar dosanya. Kakaknya yang merasa sudah banyak ibadat, karena kebodohan pucat wajahnya, pucat dengan tenangis-nangis karena ngato-katonya aku tidak tahu. Selama ini aku anggap ketika berzina itu hukumnya dengan betina baik, dengan hewan tidak jadi. Nah ini artinya terlalu banyak ibadat tapi tanpa ilmu, maka justru jadi mudarat. Nah, ada lagi, dan Ustadz nyingok langsung ngomong macam ini. Nah, kalau kamu nyingok langsung aman pacak tegur, mendak pacak ya sudah, daripada jadi balak ya. Sering sekali ini Ustadz pernah nyingok, ada orang sholat, dia sholat lalu kebetulan di samping kita sedang sholat, dia datang takbir. Ini selagi sholat qobliyah, sholli qobliyatan zuhri. Wah, dia ini tadi, kita ini kan sholat, namun yang di samping bukan kita fudul, bukan kita cegudian, cuman terdengar, mau tak mau terdengar gawe yang sebelahnya. Kita ini lagi sholat, karena dia pas di samping, dia tidak bersuara, sepi sunyi, dia tidak katik suara. Sudah, kita terus bacaan, kita ruku, kaget kita masih terus dalam keadaan itu. Nah, suatu ketika dapat lagi psikologi kejanggalan orang sebelahnya. Ketika dia baca Fatihah, tidak terdengar sehuruf pun keluar dari mulutnya. Mungkin yang belajar Sapina dari awal, bab sholat sudah belum? Sudah kan? Sudah lama. Ini sudah bab sholat Jumat kan? Ya, Ustaz nengok juga di YouTube kan. Nah, jadi ketika itu, ente tahu, rukun sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun maknawi, rukun kolbi. Rukun kolbi ya niat, ya. Rukun maknawi tertib, rukun fi'li pergerakan, rukun qauli, nah ini yang banyak salah nih. Rukun qauli itu ada syarat-syarat. Pertama harus fasih penyebutan hurufnya. Kedua, minimal terdengar kuping dewe, rukun qauli ini. Rukun qauli itu apa? Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam. Lima iko ini wajib minimal terdengar kuping dewe, minimal terdengar kuping dewe, fasih sudah tuh. Jadi ketika dia takbir tidak bersuara, nah habis sholat bukan cegudian, bukan fuduli, tapi peduli. Kutanya uji gua kakak maca Fatihah tadi tu tak bersuara udah khusyuk, tak bersuara tu lebih khusyuk. Nah jika kau tak bersuara tu lebih khusyuk, mugola alasannya khusyuk tidak sah. Fatihah ngedem, cuman sat-satnya beda dengannya. Bertahun-tahun sholat mak itu, bertahun-tahun sat-sot macam itu, takbir tidak bersuara. Oh, A sama Ba yang terdengar tuh seharusnya kan dari alif sampai ro itu terdengar galau. Allahu Akbar. Hatta inti makmum sholat dewean atau jadi makmum wajib terdengar kuping dewe. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam. Itu wajib minimal terdengar kuping dewe. Paham? Nah kalau di model sholat sat-sot nih, walaupun alasannya khusyuk tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Bertahun-tahun. Maka ku omongi cak ini, uji ku kak, nurut yang kami pelajari, kalau tidak terdengar kuping dewe minimal itu tidak sah. Ay kita yang penting lillahi ta'ala, jadi sudah lillahi ta'ala kalau ya. Nah, ala kulli hal. Nah memang agak-agak sulit kalau ketika kita nak mendawai orang yang seperti ini, ya, nyingok kekurangan wong untuk meluruskan ataupun kita ingin mendoakan dia, ngajari dia itu boleh. Tapi kalau nyingok kekurangan wong untuk nyegudi atau untuk ngatoi atau untuk membandingkan kepintaran kita dengan dia, itu namanya sombong.
Ya, cuman juga nih ke zaman sekarang nih kadang-kadang beda, dak pacak membedakan antara ngelurusi sama ngurusi. Ketika kita dakwah, ujungnya dak usah ngurusi wong. Kita ini bukan ngurusi wong, ngelurusi wong. Ngelurusi wong sama ngurusi wong tuh beda. Kalau ngelurusi wong itu dakwah. Tapi kalau ngurusi wong itu namanya fudul, cebudian. Ya. Ala kulli hal. Makanya alhamdulillah ada Allah pilih jadi penuntut ilmu. Di mana mungkin banyak minggu ini mungkin ya namanya minggu banyak kondangan. Banyak kondangan. Tapi dari sekian banyak orang-orang yang lalai, ente dipilih menjadi penuntut ilmu. Ini bukan untuk kesombongan tapi untuk bersyukur. Ya. Nah, kondangan tidak berdosa tidak. Cuman kaget jengok juga kondangannya. Kalau di situ ada organ tunggal ente tidak wajib datang. Ya. Ala kulli hal. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW fi hadits tawilah li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud julusuka sa'ah fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itkin alfa raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin sadaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairul laka min ibadah alfasana. Ini luar biasa. Rugi ente kalau tidak hadir majelis. Ya. Di hadis yang pertama ini kata Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, tukang bagian ngawak sendal Nabi. Ya, sendal Nabi dibawanya. Nabi punya sendal yang sering dipakai dan sendal ini termasuk sendal yang pernah dipakai Isra Mi'raj. Itu dipegang terus oleh Abdullah bin Mas'ud. Rata-rata setiap sahabat yang khidmat sama Nabi, sering jumpa sama Nabi. Kalau kita nih kalau zaman sekarang nih ngawak ke tas ustadznya, ngawak ke sendal ustadznya, nyupir ke mobilnya. Inti saksikan rata-rata yang khidmat sama ulama sama seperti sahabat yang khidmat sama Nabi. Rata-rata sahabat yang sering ngakrab sama Nabi, khidmat sama Nabi, rata-rata jadi ulama nya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Ini orang-orang yang tiap hari berkomunikasi sama Nabi. Makanya hadis-hadis ini banyak diriwayatkan dari macam Abu Hurairah. Itu yang sering mepet sama Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Mas'ud dinjuk nasihat khusus oleh Rasulullah. Nah, ini luar biasa. Ya. Inti sebenarnya mumpung masih muda, inti harus punya banyak kenangan sama kiai. Banyak kenangan sama kiai. Anak paling demen kalau misalnya ada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ketika beliau punya putu ini sama Kiai Fulan, Kiai lamo yang memang anak sedak sezaman. Anak cium tangan beliau ini. Kenapa? Anak beliau ini sezaman dengan Kiai yang anak tidak nemui. Ya, artinya ketika masih muda dia ini rajin taklim, rajin taklim. Nanti pun harus bisa. Di zaman kita masih banyak habaib kita yang masya Allah. Ya, agak datang satu zaman di mana kaget masjid itu bakal kosong. Ini masih mending gitu, alhamdulillah masjid kita masih banyak remaja yang ngurusinya. Sebab Islam ini nak diruntuhkan tidak perlu diperangi seperti Palestina. Selain Palestina tinggal bikin remajanya malas ke masjid, ya sudah. Habis cerita. Masjid Agung alhamdulillah. Coba ente jengok masjid-masjid yang di lorong musola pula kayu misalnya. Sudah. Ketika kapan kelanggar, Ustaz banyak kajian-kajian di musola pinggir lautnya. Yang datang tua-tua kalau kapan ku jengok jiku yai budak-budak mudanya ada banyak Ustaz, dak galak datang kalau setiap Ustaz nak masuk lorong tu bercungkuan lah pinggir jalan main HP budak ni. Uji ku yai kita wong berapa iko ini? Ada sekitar 15 yang hadir majelis tu. Yai tua-tua 15 17-an. Jumlah wong tua-tua kalau. Ibu-ibunya di belakang, tua-tua juga. Uji ku yai remaja kita ni harus diregenerasi, diajari. Kalau seandainya misal generasi zaman sekarang Habib banyak, Ustadz banyak, Kiai banyak, ini belanggar sudah tua-tua kalau nunggunya. Cak mana kalau kaget zaman kita ladak kate, pacak kena jual di kulanggar ni. Lah yang mudanya dah galak kelanggar, siapa nak narus ke? Nah, Ustadz minta adik-adik, termasuk juga akhwat yang di belakang, jangan sampai
kamu semangat jadi remaja Masjid Agung. Ana bukan untuk mendiskreditkan organisasi kamu, tidak. Masya Allah bagus, tabarakallah. Cuman jangan sampai kamu tidak semangat untuk memajukan musolah kamu masing-masing yang ada di rumah. Masjid pinggir rumah kita, parak rumah kita, berapa langkah nyampe kita ke rumah kita. Cuma kenapa seandainya ada organisasi di masjid kita tidak galak melo. Masjid Agung jauh-jauh datang kita. Bagus, alhamdulillah. Cuman kenapa yang pinggir rumah kita tidak tergerak? Padahal yang pinggir rumah ini yang perlu juga kita gerakkan. Balik di sini tadi. Rasulullah memberikan pesan khusus sama Abdullah bin Mas'ud. Inti suatu saat inti bakal punya kebanggaan. Misal, inti sezaman dengan salah satu habib yang di zaman ini. Ketika kaget misal ada si kok habib yang telah wafat, ternyata beliau seorang wali Allah. Ya, ana ingat Habib Idrus Rafiq. Tahu Habib Idrus Rafiq? Adiknya Habib Mahdi ya. Beliau itu galak cerita cak ini. Ana dulu galak menemui Habib Umar bin Syahab 14 dulu. Ana ya Allah, alang kelemak beliau ini sezaman sama beliau, sempat ketemu. Nunjukkan beliau ini rajin belajar. Ustadz Idrus Rafiq nih. Nah ente juga harus punya cak itu. Ya. Jangan sampai kaget setelah beliau dak kati ente cuman banggo-banggo be, oh ya nak. Banyak foto dengan Habib itu. Tapi belajar tidak pernah. Cuman banyak berfoto be. Tapi muka kitab sama beliau tidak pernah. Sayang kan? Nah, kata beliau ya Ibnu Mas'ud, wa nadharuka ila wajhi alim khairul laka min alfin farasin sadaqta fi sabilillah. Wahai Ibnu Mas'ud, seandainya kau melihat wajah seorang alim ulama di majelis taklim, itu lebih hebat kata beliau bagi kau di sisi Allah daripada seandainya engkau bersedekah 100 kuda di jalan Allah. Kita umpama kebe sapi misalnya, ya 100 kuda kita sumbangkan, kita kurban, ya kita sembelih sapi 100 ekor, kita sumbangkan fisabilillah dan kita tidak makan sedikit pun. Besar tak pahalanya? Inti berkurban 100 sapi, inti tunjukkan kepada orang miskin dan inti tidak makan sedikit pun. Besar tak pahalanya? Tapi kata Rasulullah, duduk kau dengar di majelis dengan memandang wajah orang lain alim lebih hebat daripada itu. Yang berikutnya kata Rasulullah, wassalamuka alal alim khairul laka min ibadah alfasana. Dan ketika kau menjawab salam kepada orang alim, maka itu lebih hebat daripada ibadat alfasana 1000 tahun. Macam misal pagi tadi ente taklim sama Habib Fadil. Habib Fadil ngomong cak ini di permulaan majelis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente tahu pahalanya? Kata Rasulullah di hadis ini, khairul laka min ibadah alfasana. Itu di sisi Allah pahalanya lebih hebat daripada ibadat 1000 tahun tanpa maksiat, siang puasa malam tahajud. Kita kira-kira ada tak uang umur 1000 tahun zaman sekarang? Ada tak? Uang pacak 1000 tahun 125 katik gigi lagi sudah. Makan bubur. Zaman ini umur di pucuk 100 makan bubur. 1000 itu 100 kali 10. Inti punya usia 1000 tahun, ibadat di siang hari, puasa malam, tahajud di malam hari tanpa maksiat. Kata Rasulullah itu tidak seberapa dibanding julu sukas sa'ah fil majlisil ilm. Duduk dengar di majelis ilmu dengan cara nyawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih hebat pahalanya daripada ibadat 1000 tahun. Wafil kitab Majma'ul Bahrain, ada suatu kisah di dalam kitab Majma'ul Bahrain. Da'allahu Jibril. Suatu ketika Rasulullah SAW mengisahkan kaget di hari kiamat, di saat manusia sudah ditetapkan ini ke neraka, ini ke surga,
Yang ke surga tinggal ke surga, yang ke neraka tinggal ke neraka. Allah memanggil malaikat Jibril. Suatu ketika ada seorang hamba yang sedang ditimbang amalnya. Farajahat sayyi'atuhu ala hasanatih fayu'maru bihi ilan nar. Lalu ada seorang hamba. Orang ini ditimbang amalnya. Ketika ditimbang, amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan. Fayu'maru bihi ilan nar. Lalu nih hamba diperintahkan ke neraka. Nah, ketika hamba ini dikit lagi nak dilemparkan oleh malaikat Zabidiyah ke neraka, maka Allah manggil Jibril. Da'allah ila Jibril. Wahai Jibril, kata Allah, sebelum ini hamba dilempar ke neraka, kau tanya. Tanya apa? Tertanya tentang 4 hal. Pertama, Allah nyuruh dia nanya, hal jalasa alal majlisil alim fid dunya. Idza jalasa ma'al alim fid dunya adkhalahul jannah bi syafaatihim. Lalu Jibril turun menemui malaikat Malik, mengatakan, wahai Malik, jangan diadab. Singkat cerita jadi dialog. Aku diperintahkan Allah untuk nanyoi hamba ini yang tinggal dijulak ke be. Apa pertanyaannya? Kata Allah, hal jalasa alal majlisil alim fid dunya. Ini hamba Allah pernah tak dulu duduk di majelis ilmu? Pernah tak? Pernah tuh artinya kan tak harus sering, walaupun sekali barangkali jadilah. Pernah tak dia duduk dengan orang alim fid dunya? Idza jalasa ma'al alim fid dunya adkhilhul jannah bi syafaatihim. Kalau seandainya pernah sekali dia duduk di majelis taklim di dunia dulu sama orang alim, maka aku memberikan maaf kepadanya, diberikan syafaat orang ini dengan berkat orang alim tadi, dia dimasukkan ke surga. Apa yang terjadi? Faqala la, ini hamba Allah ngatakan apa? Tak pernah aku jadi. Kalau gen tunggal nemen istiqomah dia. Ya. Konser sering dia. Ya. Ente tahu konser itu kan ngelincak-lincak sejam-jam, tak pernah duduk. Ente duduk di majelis, duduk macam maulid, ada gosida, santai, pacak minum, agak bakal makan nasi pula. Ada nasib segini, ada ya. Nah. Di diskotik itu telincak-lincak, konser-konser artis itu, ente telincak dari artisnya belum datang, lah tegak ente. Duduk ida, dapat seneng ida. Ya. Duduk di sini kan nyaman, sampai pacak tertidur, dak tengah waktu tertidur dak. Oh, pakai kipas sudah tidur. Saking nyamannya tadi tu, ya. Apa katanya faqala la, dak pernah aku duduk di majelis. Tak pernah. Maka Jibril kembali kepada Allah. Ya Rabb, faqala Jibril, ya Rabb anta alam bihali abdik. Ya Allah, kau maha tahu keadaan hambamu. Ini hamba tak pernah duduk di majelis sekalipun. Lalu Jibril mengira Aisyahnya ke neraka mamang ini. Rupanya Allah ngatakan is'alhu ya Jibril, tanya lagi. Wah, ditanya lagi. Padahal Jibril nyangka wong ini gagal. Allah nyuruh nanya lagi. Ada pertanyaan kedua. Ahal ahabbu aliman fid dunya. Sudah, kalau dia tidak pernah majelis, cuman hatinya punya tak rasa cinta dengan ulama. Nah, punya rasa cinta dengan ulama itu penting, ikhwan. Ada tak dia punya rasa cinta? Kenal Habib fulan, Kiai fulan, Ustadz fulan, ada tak di hati dia cinta dengan ulama? Sikok aja jadilah. Turun lagi Jibril menanyakan hal seperti itu kepada orang ini. Fulan, hal habba fi qalbika alim fid dunya. Kau ni ada tak rasa cinta dengan Kiai fulan atau misal pernah mengidolakan siapa lah? Sebelum kau dilemparkan ke neraka ini. Apa kata hamba tadi? Faqala la, tidak kati aja dia. Ya, karo artis Korea banyak. Ya. Artis bola. Ya. Inti tahu wong yang dak kati rasa cinta dengan ulama ini bahaya. Bahaya. Nah, yang lebih parah lagi cinta ulama laida, cinta artis. Almar'u ma'aman ahab. Wong itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Cuman Ustaz dah habis pikir. Ada manusia managib Habib ini tak tahu.
biografi kiai ini tidak tahu, tapi manaqib pemain bola tahu dia. Ya, ukuran bajunya, ukuran sepatunya, gajinya berapa, ngenjuk dia tidak padahal. Gol dia dalam setahun itu berapa, tahu dia. Na'udzubillah min dzalik. Niru gaya rambutnya, antara belagak pas apa tidak, nomor 12. Ya, aneh kan? Tak pernah dia tak cinta sama ulama. Maka Jibril kembali kepada Allah. Kata Jibril, ya Rabb, innaka a'lamu bihali ibadik. Kau maha mengetahui keadaan hambamu. Dia tak cinta sama ulama. Lalu Jibril menyangkut aisyahnya ke neraka. Lalu Allah mengatakan, is'alhu ya Jibril, nyuruh nanya lagi, tanya lagi. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk bertanya untuk ketiga kalinya kepada hamba Allah ini. Faqala ya Jibril salhu hal jalasa ma'idatan fid dunya wa fihal alim. Tanyakan, ini hamba dulu pernah tak kira-kira di dunia dulu sempat makan. Nah, di hidangan makan itu ada orang alim yang melok makan. Kalau majelis ya sudah taruhlah berat, nak duduk di majelis nak untuk berjam-jam parang ngantuk. Nah sekarang dah usahlah dia nak belajar sama ulama. Dia pernah tak makan satu halako dengan ulama? Satu halako ini tidak harus senampan dengan kiai tadi, tidak harus senampan dengan habib tadi, tidak. Minimal misal kita pergi acara hall, pergi kan, mungkin habib-habib rombongan dia di panggung, kita di bawah. Maksudnya itu seperti itu. Minimal ketika ada makanan di situ ada ulamanya. Pernah tak dia dimakan satu ruangan dengan hidangan, di situ ada orang alim siko. Apalagi kalau kita hall kan habib banyak berjajah makan. Nah, apa yang terjadi? Faqala la, tak pernah. Ya Allah, kalau sudah duduk di majelis taklim sungkan. Pernah makan dengan kiai be, kalau pacak jadilah. Inti kadang-kadang lebaran, ya lebaran tadi nah, mungkin schedule kita nak sanjo ni ke rumah si Anu kan sana. Rumah Ustaz terakhir, ke rumah Ustaz itu terakhir. Harusnya rumah Ustaz kita dulu, setelah rumah orang tua kita. Rumah orang tua kita sungkeman minta maaf, rumah Ustaz dulu, baru rumah kawan. Kenapa justru rumah Ustaz dulu? Biar inti datang ke rumah Ustaz itu dalam keadaan perut inti masih pacak muat, dimasukkan barang nih, pacak makan. Kalau inti ke rumah kawan dulu, 11 rumah kawan, intilah kenyang dulu. Makan laksan, pempek di rumah si Anu. Di rumah saya tuh minuman banyak, penuh perut. Datang ke rumah Ustaz kenyangnya be. Apalagi rumah Ustaz tadi banyak putih pula, sudah tak laku makanan Ustaz itu. Ya, di rumah kawan tadi pempek, di rumah Ustaz tadi kue kering, tak laku. Oh Ustaz nak minum lah, tak apa Ustaz kenyang, buyan. Inti ketika Ustaz inti ngenjuk makan itu beda ikhwan. Ana dulu ketika sanjo kalau masalah satu guru kita waktu di pondok, ya kita sampai sekarang masih dijaga itu. Ketika lebaran kita alumni ini kumpul di suatu tempat barengan ke rumah Ustadz ini sanjo ke rumah habib-habib kita. Nah, kenapa Ustadz kita ini kalau dia ngenjuk makanan beda dengan kawan kita? Dia ngenjuk makanan tuh pakai niat. Ya, ketika Ustadz kita ngenjuk minum, dia pakai niat, ya Allah siapa yang minum ini mudah-mudahan dia bersih hati. Kawan ente belum tentu cak itu. Ya, Imam Haddad dulu pernah ngidangkan roti kering kepada orang yang ingin menghina beliau. Dinjuk Imam Haddad roti kering, Imam Haddad kan buta. Diajak kelakar Imam Haddad, makanlah. Digesernya dikit, seret berbunyi piring tadi. Sudah bib aja, dibudi aja Imam Haddad, dikira tak tahu. Imam Haddad buta memang, tapi beliau tahu tak dimakan, digeser. Udah bib, kelakar lagi. Tak lama tertawari lagi oleh beliau. Makanlah aja bib, gesernya. Udah bib, dah kelar. Uang ini nak balik, anten-anten nak metu disalaminya. Makasih bib. Di BC ya bib kuping, kata Imam Haddad, andaikan roti tadi kau makan, malam ini kau jadi wali gitu. Bersau dia tahu Habib anak tak makan itu. Rupanya di roti tadi itu ada doa mustajab beliau. Siapa makan roti ini,
Allah bersihkan hatinya. Nak masuk dia makan Habib, tak usah, kesempatan tak bakal datang 2 kali. Kau datang suudzon sama aku, baliklah kau. Nah, kalau inti makan di rumah kiai, di rumah ustad, hadis ini berlaku ya kawan. Inti makan di rumah ustad tadi, umpama misal ditanya malaikat, pernah tak kau makan, ada ulama di situ, pernah, bahkan lebaran tu 10 sama kiai ku Sanjoy. Ya, di rumah ustad makan laksan, di rumah ustad itu makan tupat, di rumah itu makan ragit, di rumah banyak ustad. Wah, banyak. Ini rumah kawan lah sudah berkenyangan, ke rumah ustad tinggal tawaduknya be, tak apa-apa ustad. Bila perlu, ya, uji ustad tadi, kamu kurang bungkus, tak apa-apa. Makanan dari ustad itu dawa, obat. Mungkin selama ini perut ini ngaduk-ngaduk makan haram. Ketika makan dari rumah kiai, rumah ustad, rumah Habib tadi, sembuh penyakit ente. Kalau ustad ngidangkan makanan, tak dimakan rugi. Paham ya? Nah. Akhirnya hamba ini mengatakan, la faqala, la, aku tak pernah makan sama kiai, aku tak pernah makan sama Habib, aku tak pernah makan sama ulama. Tak katik satu pun dari 3 pertanyaan ini yang dimbeknya. Sudah, lalu Jibril bingung, wah ini kacau mamang sih kok ini. Ya, akhirnya sudah, Jibril balik kepada Allah dengan pasrah. Ya Rabb, innaka a'lamu bihali abdik. Ya Allah, kau lebih tahu keadaan hambamu, dia tak pernah makan dengan orang alim. Jibril sudah nantu, ini caknya kena aku ini. Rupanya apa kata Allah? Salhu ya Jibril, tanya lagi, masih ada, Masya Allah. Ya, memang untuk kalau umat Nabi Muhammad, Allah punya 1000 alasan untuk menyelamatkan mereka. Sallu ala Nabi. Lalu Jibril disuruh oleh Allah pertanyaan yang terakhir, tes yang terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir. Salhu ya Jibril, tanya yang terakhir ini. Berarti kalau lewat ini. Apa kata Allah? Salhu ya Jibril an ismihi wa an ismi abaihi idza wafaqa ismuhu isma aliman adkhilhul jannata bi syafaatihim. Tanya. Nah ini penting ini. Jibril, kau tanya dia, nama dia ini yang diinjau abahnya, ada tak kira-kira nama ini pecah mirip injuan abahnya, mirip dengan nama ulama? Nama dia mirip tak dengan nama ulama? Misal nama dia namanya Muhammad Asy-Sya'rani misalnya, atau Muhammad Abdullah, atau pokoknya nama dia banyak, atau Muhammad Syafi'i. Ya tak? Apakah nama dia yang mirip-mirip dengan ulama? Maka ketika Jibril turun kepada hamba ini, ditanya lagi, ya fulan, hal ismuka bismi alim fid dunya. Nama kau siapa? Mirip tak kira-kira nama kau dengan nama kiai? Katoklah misal Ustaz Peksi Palembang bay ya. Siapa namanya? Ujang. Nah sudah. Oh, Ujang. Ala kulli hal, akhirnya Jibril sudah 4 pertanyaan gagal total. Gagal total. Lalu Jibril kembali dengan kesedihan karena nyengok hambanya bakal dilemparkan ke neraka. Ya Allah, anta a'lamu bi ismi bihali ibadik. Kau lebih tahu keadaan hambamu ya Allah. Ujang. Lalu Jibril nunggu ponis. Jedup detik-detik ini. Ya. Apa kata Allah? Ya Jibril, adkhilhul jannata bi rahmatih. Kata Allah, wahai Jibril, masukkan si Ujang ke surga. Ke surga. Jibril ngira lemparkan ke neraka. Adkhilhul jannata bi rahmatih. Masukkan ke surga wahai Jibril, si Ujang tadi. Sudah, akhirnya Jibril nemui malaikat Malik. Ya. Kata malaikat Malik, cak mana Jibril? Kena aku apa si Ujang? Tidak, uji Allah ke surga. Nah, akhirnya Jibril membawa si Ujang ini ke surga. Ketemu malaikat Ridwan. Kata Ridwan, man ma'ak, siapa bersamamu? Ya Ujang.
Ada sih ujang ke surga ujang. Akhir singkat cerita, Jibril ini nak bertanya, cuman malu. Singkat cerita, Allah memanggil Jibril, Allah Jibril, wahai Jibril, atadri lima amartuka biidkhalihil jannah. Tahu tak kau kenapa aku merintahkan dia ke surga? Maka Jibril menjawab, ya Rabb, anta a'lamu ala ibadik. Engkau lebih mengetahui tentang keadaan hambamu. Aku tak tahu ya Allah. Maka kata Allah, nah perhatikan, kata Allah, wahai Jibril, qala Allah Ta'ala ila Jibril, ya Jibril, innahu kana fid dunya yuhibbur rajulan wa dzakar rajulan yuhibbul aliman fid dunya. Wahai Jibril, ini si ujang nih, dia walaupun tak pernah duduk di majelis, tak pernah makan di majelis, tak cinta sama ulama, atau namanya juga tak sama dengan ulama, tapi ingat, tapi di dunia dulu, dia ini di dunia dulu punya kawan akrab, kawan sengopi, ya, kawan ngobrol. Nah, kawan akrab dia ini budak rajin majelis yang cinta ulama. Jadi si ujang ini dak majelisan, dak pernah makan dengan kiai, namo dak mirip dengan kiai, dak cinta dengan kiai, tapi punya kawan yang cinta dengan kiai. Aku masukkan dia ke surga karena tersambung dengan orang yang cinta dengan ulama. Nah, kalau kita cinta dengan budak majelis, ya, cinta dalam arti kata fillah, yo anggaplah kalau cak kita ini lanang sama lanang, bukan kamu cinta ukhti yang hobi majelis ustazah bulan, bukan. Kayak kamu salah paham pula dengan ustaz. Yang akhwat juga, ya, aku cinta ke majelis Masjid Agung tuh karena ada akhwat, ada ikhwan. Salah, ya. Nah, pokoknya kita ini cinta dengan majelis, punya kawan yang hadir majelis, ya sama-sama jenis lah pada umumnya, ya. Nah, ini orang masuk surga gara-gara berkawan dengan budak majelis. Lalu bagaimana yang rajin majelis? Nah, inilah suatu kerugian kalau orang-orang itu benar-benar terhijab dari majelis ilmu. Ala kulli hal, sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang keutamaan majelis ilmu di sini yang tidak mungkin bisa Ustaz bacakan pada hari ini. Walhasil dua hadis tadi, ya, beberapa hadis tadi insyaallah menjadi motivasi kita untuk terus giat di dalam hadir majelis taklim. Cari 1000 alasan untuk hadir majelis, jangan mencari 1000 alasan untuk meninggalkan majelis. Luangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, jangan waktu luang untuk hadir majelis. Beda yang meluangkan waktu dengan yang nunggu waktu luang itu beda, kelasnya beda. Yang meluangkan waktu itu memang perhatian. Adapun yang nunggu waktu luang itu namanya sok sibuk. Kalau dia ngatakan aku tak pacak sempat hadir majelis, tapi masih kelakar betok berjam-jam, ngutik HP masih pacak, nonton bola masih pacak, kelakar-kelakar sana sini sampai berjam-jam, mahas yang tak katik manfaat masih pacak. Kalau seandainya dipotong, ya, ditetak jatah-jatah kelakar betok ini, pacak ke majelis sebenarnya. Kalau nak jujur di diri, cuman kadang-kadang kan maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Oh, tanya jawab, ya? Ya. Banyak. Oh, doa syifa. Ada tanya jawab tak? Ada. Kita doa syifa lah. Al-Fatihah ala niyatin syifa li Muhammad Tariq Zulfaqar wa Nining Karina binti Bustam wa Aurama Purbalinka bin Aldian Zuruska Hatta wa Meliana Kalsafita wa Muhammad Reno Juliansa Putra bin Nofril anallah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama bihaqqi sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Nurul Iman yang telah memberikan nasihatnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kuliah duha kita pada hari ini. Saya Muhammad Afaz Zikri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku saya kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.